دما رزگارکرنا جوانکیه لباجار دیلوکه باکوری کردستانه. عدنان محمود کورکوت 17 سالی پشتی 94 جمیران جبن کافرین آوهیه که هات رزگار کرن. دایکا عدنان محمود پر کیف خوش بکو کوری ویب ساغی هات رزگار کرن. و جبو هولین وان سپاسیا تیمین رزگار کرنه کر. یاسمینا کارمند رزگار کرنه عدنان محمود حمیز کر. جبر کو 4 روزم بشو و روش جبر رزگار کرنه وی دخابتی. Benim senin gibi oğlum var. Yakışıklı oğlum var. Ben Kureki min jî wekî te heye. Son dixwim 4 rojin nerazayî me. Son dixwim nerazam. Min hewl da te derxînim. Ez ji te pir hez dikim. Ev ciwan ji roja duşema borî ve piştî we erdhêja wêrankar a bi pila 7.7 a Mereşê di maleke jêrzemîna avahiyekê de asê mabû. Lê cihê wî tevgerê hebû. Ez çûme tuwaletê û ji bo ku karibim bijîm min mîza xwe vexwar. Dikarîbûm bi vî awayî bijîm bi saya Xwedê. Te dibin erdê de hez biçi dikir. Ez tenê li benda hatin awe bûm. Spas ji Xwedê re hûn hatin. Spas bo we hemûyan. Tu başî, baş xuya dikî. Li jêrê tu dengeke din hebû. Segekî min hebû. Tenê dengê wî dihat. Di pêncemîn roja erdhêja Mereşê de xebatên rizgarkirinê berdewam in. Her çiqas hêvî kêm bûne jî lê hetan ha xeberên dilxweşiyê belav dibin.